ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Ingkau ngek ngis kampan aingu yublay ya kabalo da rengkat bat ngi bat kumjuru na kabanta jong pilang baro kinong pek kinong kershan yangi bat ka kerteng ke jonga kadai bat skamlang marbanyang ngadai na ka balang presbyterian lang stirim bat ka syong asa halang stirim bat ngadairu we ni kedekat wai shimenta ha ka album jingruai ka kerteng jong ni ka album ya kabangil ai kerteng kalong tungin aingu bat ha ka ni ka album kadon ru hadum syiku teli ki jingruai kejengmut bangi ai ya ketika kerteng tungin aingu ya kini ka album kolong ba apa ding kijingnya inti jongi ya kini ka album kum girkhat ya kenu shibun ki jinge ba ki jinya inti jongi kala pensimpor ini bangin slam bangin pendap ya kini ka album ndri bulai shimla ino yangi ba ni lala ban pendap adu kini klimat kadai tang daga jingi ba jingi snai ke jong na kata daw ni ai kerteng ya kini ka album tu ngin aingu bat kedon ru ka jingruai ya kini ka album ka kerteng hi tungin aingu tungin aingu Kerteng ina bel kidalin nak munai nak senang mau shot nak balang press bikiran madam sopor. Tugit pens kanya la jinge kapien jong uble. Ya kini kijing ruai la ruai dikit khat barin joka standing choir joka jinge seng samla mainang presbytery hadian balakut ketem. Lalu melangingi baro ada imastan eling do bakatuk ane kibamba bat nilai ruai kini ke album. Kajing temu hi kalong banyasa me tianu play ling ba kasap ruai shaki wepat bat dong krik ru iki para samla ban i ikam ruai ro. Hamong siang ulo dan jisu kono. Kakerteng jonga ke pens kamlang marbanyang ngade na kabalang presbyterian madam lemtia kum uwe lagi nong shembenta ni bempal ni beberapa kejung jumble yang ulah ini yang ulah yang jalap ikatin jumble yang bak serjeng ruai dah kejung snok di langkum di paran khat stani koya barem jong kejung sama main presbyteri kum ta kawai kejung wan ngelarai berform ni oi begrum dengan pengi yang oi ketup jeng ruai te kejung ruai di badan hakene ka album kilong females duet male solo mixed quartet, males trio, females trio, batki choir. Ki dekat ki bayashin mentah kani ka album. Ni dai ki dekat standing choir ki barim jong kamai ram presbytery. Ismukan aingu ya ublay ba ula dekat bat ni na duduk sedang ado gini kisni ki pemerintah ba hawa ya shwa pengin pemi ya ka album ba kidum kicing rain mar kini ki baro ni aingu ya ublay yin aingu ma kicing ni lam nanti kicing ublay ha yang ni kum ka grup ibaro ko we mangilala bat pemi ya ka album ublay dan dekat bat ni ublay dan dekat bat pi ki bayo slow bat ki kesnam bahkan long macam kuya pi kan long macam kuya ni bat ibaro lang na kabanta ka bulong macam ublay amen Oke keteng jong ade al paling do tak ngalong ruwe ni ki convener jong de group ini sengapan aingu ya ublay ya ka ba ulah kerkuy ni ya kabang lala berpendat ya kena thop jing ruai jengi hadu ben kebat muntah dengan ai publik kerpang ru na kata baro ki dekat ki bayar ruai kena thop jing ruai kade ke jing trish tamlang jong ki baro kabang lala ben urlong kumne kumba kalong muntah habang ila ya kena album ya ke jing lut jing sta baro lasai de ki para dekat ki bayar ruai ber ki bay sim betah kena album hakaba men kong i plan ban penmi ha ki kaset CD ndrei na ka jing ya jong kena por ke teknologi kelana kiu bagi pej ikan ke por ke jok mata
kini kaset CD kim da ya yeu bhasu kum balong ki por bam chua na kata daw ngila sim ko ga rai ba ko ga jingmot ba la kum nongin pin mi na po YouTube channel tu blem kar khu ya pi ku bless you bon